Police Report. Manipod Bintaren, Idol Lawrence Kamen. Na biktima iti peke sa ngaribo iti may sa delivery rider iti iliti Vintar iti Facebook post ni Kajin Maltezo parcel delivery rider iti nadakamat a lugar anasakit iti nakem na iti daytoy anapasama kenkwana imbatad na akakaasida asaan namang mangan ken agtrabaho ngem lokwenda paylaeng isuda a riders basar iti datos ti PNP ket dua iti nai-record a biktima iti peke kwarta iti 2023 gaputa kaadwan kadagiti biktima iti peke kwarta ket sa andan nga agrep-report iti biang ti PNP inayon ni Maltezo at inang Ted kenkwana iti daytoy ket tagalubnak Vintar ngem saanan nga innaganan nagbala agisuna nga agalerto dagiti tattao gapot agraira manen iti panagwaras iti peke a kwarta. Agora ka Idol Lawrence, datoy peke nga kwarta imbayad na ti ana. Parcel. Yes. Nagbalor ti sangaribo. Apa ni di delivery driver or riders awan ti scanner da nga patap no ma-check no legit DJ kwarta nagdelikado meten. Kas may sang. Kas may sang deboto iti kakasting para parcel ket awan makitkita tayo idol. Ay awan. Di ba? Siguro ikiras-kiras da lang uno ikadya-kadya da lang. Ingatong mga say. Amin ano lang drawing ti pencil met. Sa tulad-tulad din di jay. Biro pa na. Diba? Paunay kini. Ano naman pasamak tatan? Biruken na DJ tao nga isot nagbayad. Yes, nga isot ubraen na tatakit tagalubnak. Ay apa adayon lubnak. Medyo adayon sa katalubnak ket. Kuno awan lugan mo adayo ang ano dalugan mo kasi deglaeng. Yes, ayun. Diba? Kabalyukan ano no. Naturod, di ba? Akit rumbeng nga i-check na ijay yes. Ibagana kang kuana at siguro sukatan na met. Baka kasi ang puntos ko dito, baka nabiktima mo DJ. Nang third. Eta DJ ket damot naggapuana na nga sa bali. We cannot just identify him as perpetrator or suspect. Ket dito mo amo baka isunamot ket biktima o mo ti maka dependar. No sukatan na DJ, ibig sabihin wala siyang kasalanan doon. 'Di ba? Nga nagpipinilit na tatad. Kasano ko makunanan tumot DJ Apa eda ebidensya nga anang piniksuram ko madeta nga isut inyawat ko nga numero. Deja. When aglalo ket apa isunalat na deliveran. Iso ticket ko sa UN ko ma. Yun mga ngayon, yung mga facts na pwedeng dalhin mo siya sa korte, nagadong windows nga kitaem. Yes. So to be safe, no naiyawat na ti kwartam, no si kang rider, sorry mo, pak, thank you sir pak, titibayad mo. Nakita mada serial number na kan jay tao. Yes, kanahan lang nga DJ parcel tipit picturen da kuman. When? Aman picture dapat ti taong ketang kadi. Aman, ngem adam nga. Hindi na dumangami kadi da pa naka-toothbrush, ala nga makapicture na. Nakakadi da pa ti day towel da pa si kamet, ala nga maipili mo. At syempre damot iduldulin daang. Ala nga nga kwa. Daday ti rumor ka nga naka-boxer ka pa ilang met. Di makasa picture na kumakas dyan, nagmadimat, di nga men. Anyway, Idol Bernard, akat dakkel nga kantidad daytoy. Manech at 2,000. Ay 1,000. Akat de 1,000 manong nga bagas deta ti paka iko amo no kinilo. Supay kano maikaltas di sweldo da Idol Bernard. Dakkel. Ket pano minimum wage ti Mano ba minimum wage ti rider? Per anada kano Idol Bernard per quota. 100 per quota. I think 35 pesos o 45 pesos per parcel da. Kat ada tikot quota enda sa nga gasot. May deliver da DJ ti may sang aldaw. Ken no anda may deliver. Bagidan. Mandi manen. Ay ati mo no bagidan. Kaltas manen. May kaltas kasi alas 5 da deta nga agi sorting So no nalpas si sorting no dida nga na i-deliver di jay minus to the sweldo. Minus. Isa trigat na gayam ti delivery rider. Ito nga na i-deliver takwa. Awan di tao. Ket kasapulan na or tawag iso nga DJ nga i-confirm na nga cancel. Dapat gan ket dito nga makulitan ka digitoy no tumawag da guys. At kasi gimti plaster na kat kakaasid amot timan bayadan da gayam DJ. Alakat at least now we know. Okay? Go ahead Idol Lawrence. Para ti IFM News, Idol Lawrence Corpus Martinez, Tatak, RMN.